batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na manima ya bayeke yeke tope kutina ya bantu na boloko ya kamola ina mbanzi ya matadi kuizaka salama na ngonda 11 ya mvula meka tuka na kuluta kivonze ya nkaka meka tuka kusalama na mbanzi ya matadi yafu andaka kilumbu ya 5 ya sabala ya bitokele kilumbu ya nsambwadia ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 zole na zoli yafu andaka bayeke yeke tope mizonza na ndambu ya bapulusu zoli na manima na yaba kuizaka vita sana masasi pemosi na bao kuizaka kufua anisotokaka na nkele ya unde kuizaka sala eti bantu ya ifu andaka na kati ya boloko bakuiza telema pe banda kubula masasi na mundu kina sutukaka kintwali na pulusu ina kufuaka samu batinisa batu mingi kuizaka tina bayankaka na mwelo babiminaka bayankaka bakuizaka sombuka na zuli ya matolo pe bakuizaka tina ya unde kuizaka sala nyoso bantu kuizaka tina yakele mankama zole na sambano topede 106 makumi zole na nsambwadia bakuizaka baka makumi zole na 3 manisaka luala pe bantu zole manisaka kufua mosi pulusu ape mosi anivandaka civil ya undi diambu ya mpasi ya kiadi mekanti boloko yai bantu mingi ketu baketi ya kele ya Mbo TV samu tangu batungaka yao batungilaka yao na dibanza ya vwanda kifuru ya kulundila babima mekanti ya mekumbaka boloko na yao bafoti bongisa yao pe kubuela ba makesa ya Mbo TV na samu na kukingidilaka yao. Na manima ya kukotuswa na kimfumu ya yinzo ya bisalu yai ba kena kubugdila agence ya développement en milieu rural ya kizunga ya Congo Central mfumu to PDG ya yinzo ya bisalu yai Joseph Mambwini Kivuila ya nende mutu kuizaka pesa mbote ya kikundi to bakibugdilaka civilité na ministre provincial ketalaka mambo ya agriculture développement rural pêche pe élevage na kizunga betu ya Congo Central mbuta Antoine Wilfried di Melody Lukombo na yinzo na yana bisalu mebaka na ndambu ya nkalankala ya vandaka kilumbu ya 5 kilumbu ya nsambwadia ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 zole na zole kaka kilumbu ya 5 ya sabala ya bitokele coordinatrice ya ADR ya kizunga Congo Central Rachel Dianzangu Kansona yani pe kuizaka pesa mbote kikundi pe ya kimfumu na ministre Wilfried di Melody Lukombo pe samba kuza kutana pe babula masolo na mutindu mosi ya kufuana kana benefiza baiti ba agence nyoso zole ya ondeme katoka na kusaloka na mfumu ya kizunga tata dokotolo Gibandu Ndungidi. Mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuizaka bula masolo na bamfumu ya bizunga ya kizunga ya Kwango ya Kwilu pe ya Mai Ndombe ya bavandaka bugila na tama Grand Bandundu ya vandaka na kukila kilumbu ya iya ya sabala ya bitokeli vandaka kilumbu ya sambanu ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 zole na zole samueti kuna ndela bizunga yango bayeke kena kusalamaka ya bagena kutubilaka bankindu na ndambu ya bampangi ya teke pe bampangi ya yaka kuna na ndambu ya kwa muti tata Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuizaka lembika mintima bao peani zabisaka bao eti anikena sala nyoso samu bayeke ina ya kuiza manisa pe bantuina nyoso manisa tina mutindu balumbilaka yao yinti ya beto kikuza tala wapi mutindu anlenda sadisi la bao na manima ya masolo ya bao fumu ya kizunga ya Kwilu mbuta wili ichandala yani nde mutuzaka tuba na kumbu ya bankundi na yandi nyoso ya kizunga ya Mai Ndombe pe kizunga ya Kwango baya ngalalaka na mutindu bakuzaka yambela bao na mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pe anakuzaka tubila mambu ina metadila bampazi kena kuluta kuna samu bantu mingi mimanisa kufua bantu mingi mimanisa luala pe bantu mingi mimanisa tina. Na manima ya kukotuswa na kimfumu na papela ya lokumu ya mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo benefita beti na ndambu ya bagarde républicaine mfumu ya impa mekuza kota kuna ya kele major Ephraim Kabi Kereza manaka ya kupeza sana kimfumu ya kuizaka salama kilumbu ya 5 vandaka kilumbu ya nsambwadia ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 zole na zole kuna na kifulu bakebu kudilaka ka militaire chachi na mbanza mfumu Kinshasa ya vandaka na mesongolo ya mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ya nde muzuzaka na nguna kisintu ya kimfumu pia nukuzaka pesa yao na mfumu ya impa kuza diatisa kimvuka yai befuita beti Ephraim Kabi Kereza yani nde mekuza vinganina tata general Christian Chiwewe yani nde mekuma chef d'état major ya FRDC. Beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.